ngay tua về thiam tam tu ra chuan bright fight chu nge phun no an da um thi mun no an da um thi na because they can live in soil ma chu tu yen lam mo ta ni ro ma de tu yen lam mo e pai nge ki sexual reproduction ta na mo an chi kha tho the ma ne ro tu le ti ma kan pun te ka lo ngai adaptation kal zum the lo ni chu khomwa ka thei to te me me kan pu ma se no ma ba ki thei to la ma se chu tu kan chi kan ang fertilize ti ra ngai me chu bang in bright fight example bright fight amphibians ti ka share me bryophyte tu nge reptiles biang bright fight amphibians ti tu nge reptiles biang amphibians or reptiles nom chi tro bright fight so tu nge pteridophytes reptiles so when he is here they can live on soil adaptation strong ne to cuticle te roots te ne to cuticle ne momina ne to ma ni khan tu ye por chok to big lo ni lo chon ro pra pha thak don ma se an la boy na ka chu te ni water for reproduction Swan and Buddha leaf like structure and the analogy thalas to khai to lo ni chu a differentiated to thalas like ni to prostrate om je ni ya prostrate om je ni ya a chou zo ni a chou zo na to te to a chou zo na to bi a boy kham to ban yaแต่เราไปพวกมันจะโดนตัวที่เห็นตุ้งโฉมมันเทเราตุ้งโฉมเนี่ยจะจู่วัสดุแบบที่ชูฟ้าใช่ไหมในตัวเจียมกูละตุ้งโฉมมันโจมตีฉันนั่นเองที่นี่ก็ตุ้งโฉมก็ต้องเทกัน particular ตัวลำบากตัวหัดตัวนี้กันนี่นะบ้างแต่ส่วน they left two stems only ส่วนเนี่ยเรามี root like ตัว leaf like stem like structure อันนี้ได้เจียบยังไงเราไปเก็บเจียบยังไงเราไปตัวroots and then lower again nei rhizoids and then rhizoids and then chato ama ki mi khawla ngai to chok thiam tu rani chuan thil pa nation of generation katika chu nge gametes producing phase le again spore producing phase katika the main plant body is haploid trong kam chu ka chato dro and then body haploid ne diploid ha haploid haploid chu n nge chu n tro chu haploid chu gametophyte nge sporophyte gametophyte chuan hi a chep chu a dominating stage a dominating stage dominate zo gametophyte dominate pteridophytes atangin sporophyte ang dominator so share hai gametophyte chuan gametes asiam na khawm ani ki share be ka ngem male sex organ hi enge trong kam dire kha antheridia female sex organ hi archegonia tero gametophyte hi ka sia ha male oma antheridia female only archegonia chuan shet tu chu gametes an siama n plus n an siam lo ni ro gametophyte haploid body an nei hian fertilization of nge ngai an gametes khan diploid siam nge ngai shebe chuan emoro siam lo zygote aro siam lo chu true n ke ti khan tani tuya an release nga tro tuya azu release nga an uzu zonga chuan azu infuse nga zygote aro siam zygote hi enge ni don zygote hi true nge n ni don true n meiosis ka undergo mei don lo ni meiosis undergo vai chuan enge ron siam de don n
dictator ni bro chu wang enge a hok siam phi sporophyte kan ti ka a spore producing phase ka hemi ang siam no chu chuan sporophyte ang siam chi